Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course ta hakeleriwa like Gagash na timhaka ta Raptor na Boy Sevens obvious ta King Linka ya emindeni makumu of course ta hi khetela hi J John ya loko swi kha swi ta ka mhaka leyi ka mixo previously a hi update ni khe yi kombisa ku hayi Raptor ya Gagash I was also very convinced hi mhaka leyiwa and stuffs but before hi analyze ya mahlweni a hi pfuleni video sure ya 17 le ndzeni ka Raptor repeater petrol ya Raptor ya durha petrol ya Raptor wala yi ri 82 liters ni bela screenshot kota ku swi vona kahle la 82 liters ya 82 liters as you can see anga hi chela la price 26 rand per liter sure hi bed ngopfu hala Joni na yi le ka 26 na okay and then full tank 2161 around that area nyana ku depending ku accelerate mileage yi nga it's expensive let's go idura kupenda petrol ya Raptor ya durha ayona 2000 ya durha ngizimihamba yi ja durha swinene okay phone bus screenshot hi kota ku languta ku ri ndla vumenemene and dashboard leyi la as you can see okay what is he showing us want to see ku nga hi kombeni la okay on the screen the ben screenshot a swona ku komboe yi ri 5.4 km per liter loko yi convertiwa a ya dya guys Raptor hi fuel ya dya because it's more like swi fana na 18 liters as you can see swi fana loko yi dya 18 liters per 100 kilometers it's crazy it's crazy ya dya yo nwa kunene petrol yeah then khe ya ka mileage vele yi kombe 27,000 something 27,634.5 ni ngo vumba number leyi ti landzelaka after 7 a yi vona kahle and the best screenshot xa ku ni nga xiba loko ni kha ni cheka na video la so hi yo ya Gagash ku hi ku languta mileage ku ta ku ri swi make sense ku nga kha ku ri yona so I agree ku hi yona ya Gagash Raptor leyiwa lero swo ku ya ha ri koho swo tala hi ta hi khe hi analyze after let's go yeah say ya 17 shares in the next 15 minutes aye mfukile na he mfukile ni twa Raptor did we Raptor xihara I'm kana ni fan ya Toyota but hayi i xihara let's go hi ta analyze number Raptor hey vanhu va vulavula vanhu va twa ku va ku tiva nguwe people talk man talk is cheap man I mean like swi kahle nkarhi wun'wana ku miyela ta ti chela mabadi u vulavula ngopfu u vulavula ngopfu so swin'wana swi kahle ku munhu a ti miyelela u hanya vutomi bya simple just se van'wana mi nga ku mo hi tiva ngopfu mani na ku mo ni tiva ngopfu nonsense ya 17 xi nkarhi wa 17 zwino
vanhu va vulavula man, you know, vanhu va vulavula and ku vulavula ku chipi munhu swi te yini ti dinga ku mi ni tiva ngopfu wa mi tlanga ku mi ni tiva ngopfu nigga, yo, what's up good people, what's up my nigga, yeah squash lava nga zanga lola masha rapta iko I tla posta na video clip. As you can see, Kawash, so those doubts go. Maybe I got na number plate anga kombanga se ikombe number plate la. Succession because video ntini ndla kamba kube na error yin'wana ya headphone la. Sound inga twa lang so mtheni cheka la nikuma ku wona number plate ka se ikombe ni sweta swi pfuna nyana. Le no integrate section la inga ri kona le. For the 12th of July, here is Sunside Car Wash, Lifestyle Car Wash. Yeah. That's why it's gonna know you are coming up. By taking you family, what talk about no land serving. I'm yeah, and stuff. Section lane 1, le kona nyana in lane ish marako is small section. Approach for the sound. I van katlengo sound like a section ya boy 7. Hayi leswo agagasha ngazanga lola match koshusha ngashivula nzami ni ku ikhata yina ngazanga lola match na ku vele vela komisa timato anga ngihlamula boy 7 ku hey wonguleri in overall arva kharo maka boy 7 in overall. Yeah, so Master 2, what do you say? Yeah, as Master 2 na mina wole ku ni wena ka vanhu lava nga fika va wrong ku rap ta aya har kona. Yeah, I agree. No, I agree. Because got this video clip loko se swikombiso ni boy 7 are busy no kombisa ku aya har kona khaya mahlweni. I was like let me give it 80%. Why? I nga ri ku yivona ka the social star gagash and stuff like that. So now I was like maybe ku nga ku ri hontiso. Hence I gave it like 80. Mara 80 guys, it's more like a yes mus. So I was wrong na mina ni vuri ka vanhu lava nga wrong. Yo mhaka leyi a yi ri correct. So yeah, mhaka yaleyo so we shall see ku boy 7 zayida ku yini side ra yena hi ku yona nga hi phusha ngopfu narratively hambi tola ande video clip akha vutisa timhaka ta movha. So mina side ra mina I agree ku ri narrative ya me very wrong, completely wrong. Hi to yimela hi boy 7 zayitwa ku ita ku yini ku rap ta yiko. Because video clip leyi tolo kunene ya tolo kunene le. Meni vutisela boti ku yi ku rapta a hi rivala ku rapta ya ri ko rap swi swa vavasati swi borha loko swi fika la nkarhi lowu u nge le ku tsakeni u kha u tongisela vanhu n'wansati a na ha hakeli xikweleti a va tshiki mi hembela xikweleti lexi va ta ku xi why movha yi tlheleni i ku n'wansati loyi a nga ha swi lavi ku hakela movha leyo yo rendiwa a nga ha swi lavi mani loyi loko mi vulavula hi ku ve ku na Porsche yi le ku teni Porsche i mani loyi u rhula ku xava movha ya Porsche cash a mi swo ku Porsche yi tirhisiwa ngopfu hi vanhu va xisati na i mani loyi u ri u lava movha ya yena straight leyi a nga ta famba hi yona ntirhweni. Na switori boy 7 a rap ta yikona ize mi nga swi vona a hetiseni yena lowu I switori leswi mara hi yimile response ya boy 7 after ku rap ta yikona ni sure ku video ta yi vona swi komi na ku ni twa ku va ti-channel swi komi na ku boy 7 yi vo channel ya me boy 7 a ta famba ni beef wala hayi yi nga voni channel ya mina ya boy 7 ni fanele ni ku handzula yi nga voni channel ya mina Apollo kwa se loyi a tshiki muchasela a tshiki muchasela a nga ha ri na mali n'wi langute matihlweni n'wi vutise ku tigushi ti kwihi why ambala ti-Nike n'wi vutise ku tigushi ti kwihi why ambala ti-Nike n'wi vutise a ka ha ri na mali ka vanhu valava va hambali tigushi ma swi ta why va ha ri mali va ba huwa mali yi hela yi ku kwela a va se hakela na ve le ndlwini liya ya vuloyi mi nge byeli nchumu a va tshiki muchazela lava rapta a yi nga ya vona a yi rindiwi hi mani loyi daswa ku tsaliwa mavito lama mo fanafana
that's why ku tsala ku maviti masivana a nga na chomu loyi na yindlu ya leyi a ya yena leyi a ni ku tengusesi loyi a rhurhisiwa le tikweni leri a ta tshamisiwa laha ekani a ka la tikweni ra ka hina va ta ku tikweni ku na mali hi ya nga na mali u ha chomu loyi a swi twa n'wi ve le tikweni ra hala giyani u ha chomu. Yeah, and stuff mara rapta yi kona ni swi rapta yi kona boy 7 la response hi la ku twa papila ku ri la ku twa hi swona rapta na gogo swi futa nga zanga vulola ngopfu la a nga zanga swi phusha ngopfu swa rapta wa lo fika endla video ntsena ivi swi va swi helele kwalano and stuff like that, so yeah leswaku ku rapta yi fambini ke xonda le kha yiko hambi boy 7 za u ri yini sweswi and stuff like that, so a ri dzuxa mina sayiti ra mina izi ni nga vula mina ni nge zini na ku ya na loko ni ri wrong ni ve wrong 80% ya mina yo rapta ya ha ri kona a yi ri wrong, completely wrong and false reporting and stuff like that. Mara however eko at times ku endla theory it depends on if hi langutisa ku hi connecta ti-dots, so theory leyi yo faila theory yo faila hambi sweswi a yi supportiwa as if rapta a ya ha ri kona a hi loni ti-facts ku hi sayiti rero because loko hi kha hi prova ti-theory letin'wana a hi ve kha hi tirhisa based on evidence and images and stuff like that. Na case ya Mr Bosna Nomonde titiyani the case that Bliss Boy a no fika wa kha ku tirha sweswi swi vonaka, so la yi ve wrong rapta yo ka yi va yi nga ri kona kwala I don't know for whatever reason, I don't know what reason was it, na ku swilo maybe nkarhi wun'wana swa va na problem I don't know, but and stuff like that hi leswo let's go. Yeah, even that very key taka J John update ya J John kahle a ni la ni ri xoxo ku ni veka ka clip video leyi nga ta tirha yena kahle nyana na yona mani ku fana leyi I'm quite sure ku yi ta tirha yena kahle nyana ku swi kota ku fikela vanhu vo tala content yi tele ngopfu swi endla mi kuma ku vanhu va nga hetelela va hupini mara ka leyi I'm sure ku vanhu va ta va swi vonini ku himpela hi updating about J John na power ya kona, so ku na mahungu ya kahle swinene wa vo tala ma swi tiva already a ni kombisini ku hi ta update a ni ri awe hi swona ako ku ti-update ti tele mi kuma yin'wana update yi leyi ni vo ma 18 minutes swona ku hi vanhu va nge swona a ni lava la hi nga ta swona for sure ku hi updateini. So as you can see kwalano J John i kote ku va a reacha 5 million views this week, wa ku reacha this week ka risimu ra Dzunganenge. It's quite shocking, it's crazy. I'm not going to learn guys, I'm going to expect ku risimu leri nga ze ri bauma 5 million Dzunganenge. I was like yeah, it's a good song, very good song. However ni nga swi expecta ku ri nga ze ri fixa ma 5 million views swi kahle ni ri lantiza mani munhu vo civa ma swi tiva na n'wi ni fike ni va open ku channel swi kha swi komba ku yi ya kwihi. Kwava kokwani ka va koko ku ri ni tsakisa hi lani na crowd yi tlhe yi ko mata a hi wish a ni kuma performance leyi mara video leyi a ni na yona a hi ta hetelela hi yo ka outro a ni tiku na ta yi kuma na liya le verile ku liya le leyi nga na ku na damu leri nga kona leyi mani verile ku le secha swa hlupha nkarhi wun'we ku na leyi a yini leyi mara ni nga kota ku va ni swi tsundzuka hi via I can find loko ni fika ni secha hi map la I'm sure ku ta swi kuma ku side ra halavo i Saselamani opposite Saselamani Makuleke very a dan'wini lifestyle ma tani kha ni swi ta jongoni ku a dan'wini but I was like hi kona dan'wini straight na le dan'wini le na ka ya ku ri le dan'wini performance liyani ni ta zama ku kuma clip liya ye na ku ri kwale and stuff like that yeah xi na power dime and stuff like that. And another thing I should realize misalo wa Zondo the first time I ngana anta ku why do yini shagara wena ganda shagara wena shimbezami wa mama kala wena loyiwa robe mama zala mali and stuff. Anto why ben my ngan first bang Zonda shi salish and shaka balo ye phela yona wa ka balo J John wa ka balo my ngan wa ka balo so ku Zonda the show is wrong she blind ku hi consistency ne mashono ku shilo shi ya kwini swi nga hetela swi ve the biggest and overall yeah like musically yeah yokwan phela na my ngan na ani suka isusa Dr Thomas Chauke ani fike na ku swifambisa sweswo hi ya nga vi ya nghena so sweswi ku na vo J John so
yi nga n'wi jelezeli futhi a nga fambi hi layini ya mayengani fambi hi layini ya mayengani so and a kombisa ka ti-interviews ku ri mayengani a n'wi inspirerile and stuff like that ivi ya cinca ndleleni because mayengani na yena inaku ivi ya kombisa hina ku na rezondo nyana mhani swi twisa ku na a ku ndleka yini laha xo blind demon xa yimbelela is a storyteller you see no man DJ